bitewe nuko ari akazi ko kuyobora abantu miliyoni 345 batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ugahawe agashyiraho politike mpuzamahanga isa n'iyobora isi yose. Umuntu uyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kugaragaza ko koko ako kazi agashoboye. Niyo mpamvu aya matora yabo abanyuza mu bintu byinshi birimo no guhatana mu biganiro mpaka. Abakandida bahatanira uyu mwanya bahurira ahantu hamwe imbere y'umunyamakuru ubabaza ibibazo bimwe kuri politike mpuzamahanga na politike y'imbere mu gihugu. Buri wese nta numwe ufite urupapuro ashobora gusomeraho, bakajya impaka ku ngingo zitandukanye zirebana n'akazi ko kuyobora igihugu. Haba hagamijwe kureba ubushobozi bwa buri wese mu birebana no gutekereza yihuse ndetse no kuba yavugira igihugu. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ugendeye ku masaha y'i Kigali, habaye ikiganiro mpaka cya kabiri muri aya matora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikiganiro mpaka cya mbere cyahuje Donald Trump na Vice President Kamala Harris. Yabaye iminota 90 y'impaka hagati y'aba bombi. Iminota 90 ishobora kugira ibyihindura ku migendekere y'aya matora. Mbere yuko batangira kujya impaka, babanje guherezanya ikiganza. Madame Harris yibwira Trump. N'ubwa mbere bari bahuye kuva imyiteguro y'aya matora yatangira. Mu mezi abiri mbere y'umunsi w'amatora, biragaragara ko Madame Kamala Harris yihariye igice kinini cy'iki kiganiro, ndetse yanasabye ko habaho ikindi kiganiro mpaka nubwo nta cyari giteguwe. Donald Trump we yavuze ko atigeze akora ikiganiro mpaka cyiza nk'iki ngiki. Yanahise ashinja bakiyoboye kubogama. Batangiye bavuga kuri gahunda zitandukanye z'imitegekere y'igihugu, ariko ibintu byaje guhindura icyerekezo ubwo Madame Harris yatangiraga kuvuga ku birebana n'abantu baza gushyigikira Trump mu bikorwa byo kwiyamamaza. Yavuze ko abantu baza kumureba ngo batahe ibikorwa byo kwiyamamaza bitarangiye kubera ko ngo baba barambiwe, banarushye. Nkuko nawe uhise ubitekereza, Bwana Trump yahise yivayo atangira gusobanura uburyo ibyo bintu atari ukuri n'uburyo afite abamushyigikiye ba mbere beza ku isi. Ahangaha ibintu byahinduye isura ku bakandida bombi. Imivugire irahinduka kuri bombi, ariko Trump arashyuha kurushaho. Bwana Trump yahise atangira kuvuga uburyo Madame Harris we na Biden bishe cyane politiki igenga bimukira n'imipaka. Agaragaza uburyo Madame Harris ntacyo yagera habaye presidente kubera ko n'ubundi byaramunaniye ari vice presidente. Madame Harris we yashinje Trump kubera ingufu ashyira mu guca ibirebana no gukuramo inda ku bushake. Yanagaragaje ko Trump afite intege nke mu birebana no gucunga umutekano w'igihugu, ahanini hashingiwe ku bikorwa by'abamushyigikiye byo kugaba ibitero ku nteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Yanagaragaje rwose ko Trump adafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Avuga ku gitero cyagabwe ku nyubako ya Capitol ku ya 6 Mutarama mu 2021, ubwo abashyigikiye Trump bageragezaga kuburizamo iyemezwa rya Biden nka perezida watowe. Madame Harris yagize ati Donald Trump yavuze ko muri aya matora hazabaho kumena amaraso naramuka adatowe. Nibyo koko Trump yigeze gukoresha ijambo kumena amaraso bijyanye n'amatora, ariko byari mu buryo bw'ubucuruzi. Yabivuze mu kwa gatatu muri uyu mwaka. Icyo gihe Trump yaragize ati tugiye gushyiraho imisoro 100% kuri buri modoka imwe izajya ikorwa mu buryo budakurikije amategeko. Ati kandi nta uzashobora kugurisha izo modoka ndamutse ntowe. Ati noneho niba ntatowe bizaba amaraso. Kuri politike mpuzamahanga, Donald Trump yashinje Kamala Harris kwanga Israeli. Ati umunsi Netanyahu aza kugeza ijambo kuri Kongre, Madame Kamala Harris yahisemo kuba atari mu nteko icyo gihe. Ati yanga Israeli. Ati ndanatekereza ko natorwa Israeli itazamara imyaka 2 ikiriho. Ati kuva yajya ku butegetsi we na Biden, ubu ngubu Iran ifite ibifaranga byinshi byo gukoresha iterabwoba. Nyuma y'iki kiganiro mpaka, umuhanzikazi Taylor Swift yahise avuga ko ashyigikiye Madame Kamala Harris.
nyuma y'iki kiganiro kandi abashyigikiye Trump bahise batangira kuvuga uburyo abanyamakuru babiri ba ABC, David Muir ndetse na Lindsay Davis, bayoboye iki kiganiro ngo babogamiye cyane kuri Madame Kamala Harris. Ibi babishingiye ku buryo ngo ibyo Trump yavugaga byose aba banyamakuru ngo babijoraga kugira ngo barebe niba biri mu kuri, nyamara ibyo Vice President Harris avuze bagahita babyemera uko. Madame Kamala Harris yavuze ko ikimushishikaje uyu munsi ari ahazaza ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Trump amara umwanya we wose avuga ko Amerika ari igihugu cyatsinzwe ngo kirimo kwerekeza ahantu habi cyane naramuka adatowe. Icyo aba bakandida bombi bahuriyeho ni ugushinjanya ibinyoma, buri wese yitunda umubeshyi. Ikiganiro giheruka hagati ya Trump na Perezida Joe Biden mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka cyashyize igitutu ku ishyaka ry'abademokrate kubera intege nke zagaragaye kuri Biden. Ibyatumye amaherezo ariko guhatanira uyu mwanya agaharira Vice President we Kamala Harris. Trump amaze kwitabira ibiganiro nk'ibi ngibi mu matora 3 ya Perezida wa Amerika aheruka. Yifata nk'udatewe impungenge no guhatana na Harris. Iki kiganiro mpaka cyatangiye saa 3 zuzuye z'ijoro ku isaha yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyabereye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Cyabereye mu kigo National Constitution Center. Byari saa 9 z'igicuku ku isaha ya hano mu Rwanda. Cyamaze iminota 90 kandi nta bantu baje kukireba muri salle. Abayoboye ikiganiro bahuje impande zombi ni David Muir na Lindsay Davis, bombi basoma amakuru ku gitangazamakuru cya ABC. David na Lindsay ntabwo bagowe no kubuza abakandida bombi gucyocyorana bacana mu ijambo kubera ko indangurura amajwi y'umwe yabagizimije mu gihe mukeba warimo avuga. Aya ni amategeko mashya yagiyeho muri uyu mwaka hagati ya Trump na Biden, nyuma y'ikiganiro mpaka cyo mu 2020 hagati yabo cyabayemo guterana amagambo bacana mu ijambo. Mu kwitegura, Madame Harris yakoranye na Karen Dunn, ni umunyamategeko wa Washington. Yemejwe n'ikinyamakuru New York Times. Cyavuze kandi ko Dunn yafashije abanyapolitike b'abademokrate kwitegura ibiganiro mpaka nk'ibi ngibi mu myaka hafi 20 ishize. Dunn kenshi uhagararira mu manza kompanyi zikomeye z'ikoranabuhanga, akorana aka kazi urukundo rukomeye, niko Madame Hillary Clinton wari umukandida mu matora mu 2016 abivuga. Madame Clinton yavuze ko Dunn adatinya kubwira uwatoza ibyo adakora neza ndetse akagira ibyo amubuza ngo bishobora kutagira icyo bimufasha, kandi agashima uwatoza aho yitwaye neza. Ku ruhande rwa Trump, yiteguye mu buryo yakunze kubigenza na mbere nk'uko ibinyamakuru byo muri Amerika byabivuze. Ibi biganiro mpaka ni kimwe mu bintu bishobora guhindura isura y'amatora muri Amerika. Ni amahirwe yihariye ku bakandida yo kwigaragaza neza ku batora, kubera ko ibyo bahavugira birakwirakwira cyane ndetse uduce tumwe tw'ibyo bavuze cyangwa se twimbwirwaruhame zabo duhererekanwa cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru. Iki kiganiro ni ingenzi kurushaho kuri Kamala Harris, ahanini mu kwiyamamaza kugeza ubu ngubu ugendera ku byateguwe byananditswe n'itsinda rye. Trump na Harris bagiye impaka ku ngingo zitandukanye zirimo ikibazo cy'abimukira, intambara muri Gaza, intambara muri Ukraine, gukuramo inda, umubano n'Ubushinwa n'ibindi. Abatora muri Amerika bazajya mu matora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 muri uyu mwaka gutora president. Mbere amatora yari kuba nk'ukwisubiramo kwa amatora yo mu mwaka wa 2020, ariko ibi byahindutse mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka ubwo Perezida wa Amerika Joe Biden yasozaga ibikorwa bye byo kwiyamamaza agashyigikira Vice President Kamala Harris. Ikibazo gikomeye ubu ni ibizava mu matora bizaba bisobanuye ko Donald Trump abona manda ya kabiri cyangwa se ko Amerika igira Perezida wa mbere w'umugore. Mu gihe umunsi w'amatora urimo kugenda wegereza, hari ikusanya bitekerezo rikomeza kugaragaza ushobora kubura imbere. Ibi ni ingirakamaro cyane ku banyamerika ndetse n'abatorwa. Uyu munsi ninde uri imbere hakurikijwe ikusanya bitekerezo mu gihugu?
mu mezi yabanjije icyemezo cya Biden cyo kureka kwiyamamaza, amakusanyabitekerezo yakomezaga kugaragaza ko bwana Biden ari inyuma ya Trump wahoze ari perezida. Nubwo ari uko byateganywaga icyo gihe, amakusanyabitekerezo menshi yumvikanishaga ko Harris atakwitwara neza kurusha Biden, we rwose bamushyiraga inyuma. Gusa ihatana ryarushijeho gukomera nyuma y'uko Madame Harris atangiye kwiyamamaza, ndetse yarushije gato mukeba we Donald Trump. Aho ni mu makusanyabitekerezo. Harris yageze kuri 47% mu nama nkuru y'ishyaka rye ry'abademokrate yamaze iminsi 4 ibera mu mujyi wa Chicago, yarangiye ku itariki ya 22 mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Yasoje avuga ijambo asezeranya uburyo bushya mu gihe kiri imbere ku banyamerika bose. Impuzandengo ya Trump nayo muri rusange yagumye hamwe, iri muri 44%, ndetse ntacyo gushyigikirwa na Robert Kennedy byamwongereyeho kinini. Ku itariki ya 23 y'ukwa 8, Kennedy yasoje kwiyamamaza kwe nk'umukandida wigenga. Nubwo aya makusanyabitekerezo yo mu gihugu ari uburyo bw'ingirakamaro bwo gufasha mu kumenya ukuntu umukandida akunzwe mu gihugu hose muri rusange, ntabwo byanze bikunze ari ishusho nyakuri yo gushingiraho mu kugena ibizava mu matora. Impamvu nuko Amerika ikoresha uburyo bw'akanama k'intumwa zitora, bakita Electoral College, mu gutora perezida. Rero kugira amajwi menshi cyane bishobora kutaba ingenzi cyane ugereranije n'agace wayabonyemo. Amerika igizwe na leta 50, ariko kubera ko nyinshi muri zo hafi buri gihe zitora ishyaka rimwe, mu by'ukuri hari leta nkeya aho abakandida bombi bashobora kugira amahirwe yo gutsindamo. Izi ni leta bita battleground states, cyangwa se zibera mu rugamba rukomeye cyane mu matora. Ninde urimo gutsinda muri leta zibera mu rugamba? Ubu imibare y'amakusanyabitekerezo iregeranye cyane muri leta 7 zibera mu rugamba. Ibi bintu bigorana kumenya mu by'ukuri umukandida uyoboye muri iri hatana. Hari amakusanyabitekerezo make yo ku rwego rwa leta ugereranije n'amakusanyabitekerezo yo ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu hari imibare mike yo gukoreraho, ndetse buri kusanyabitekerezo rifite agace gato kaho ryemera ko rishobora kuba ryakoze amakosa, ibizwi nka marge d'erreur. Uko ibintu bihagaze ubu ngubu, amakusanyabitekerezo yo mu gihe cya vuba ahangaha gishize yumvikanisha ko hari ijanisha rya 1%, cyangwa se ritageze kuri 1, ritandukanyije abakandida bombi muri leta nyinshi. Izi ngizi zirimo nka leta ya Pennsylvania y'ingenzi kubera ko ifite umubare munini cyane w'amajwi y'intumwa, bityo bikaba byoroshye cyane ku mukandida uhatsinze ageza ku majwi 270 abakenewe kugira ngo umukandida abe perezida. Leta ya Pennsylvania, iya Michigan na leta ya Wisconsin zose zahoze ari izingiro ry'abademokrate mbere yuko Trump azihindura umutuku. Ibara rivuga ko zatoye umukandida w'abarepublika. Aha hari mu rugendo rwe rwerekeza ku gutsinda amatora ya perezida yo mu 2016. Biden yarazisubije zisubira kuba ubururu mu gutora umudemokrate hari mu 2020, ndetse niba Harris nawe ashoboye kubikora uyu mwaka azaba ashobora gutsinda amatora. Mu kimenyetso cyerekana ukuntu ihatana ryahindutse kuva Madame Harris abaye ushobora kuba umukandida w'abademokrate mbere yuko aba umukandida nyirizina, ku munsi Joe Biden yavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza yari inyuma ya Trump kwa manota 5% muri rusange muri izi leta 7 z'urugamba. Imibare yakoreshejwe na BBC mu nkuru yayo twasomye ni impuzandengo zakozwe n'urubuga rwitwa 538 rusesengura amakusanyabitekerezo ruri mu z'igitangazamakuru ABC News cyo muri Amerika. Mu gukora izo mpuzandengo cyangwa se moyenne mu gifaransa, uru rubuga 538 rukusanya imibare iva mu makusanyabitekerezo akorwa ku muntu ku giti cye yo ku rwego rw'igihugu n'amakusanyabitekerezo yo muri leta z'urugamba akorwa na kompanyi nyinshi z'amakusanyabitekerezo. Mu by'urubuga 538 rukora mu kugenzura ubuziranenge bw'iyo mibare, harimo ko rukoresha gusa amakusanyabitekerezo akorwa na kompanyi zujuje ibipimo runaka,
nko kuba zikorera mu mucyo ku bijyanye no kugaragaza umubare w'abantu zabajije, igikusanyabitekerezo ryakorewe n'uburyo ryakozwemo, mu guhamagara kuri telefoni, mu kohereza ubutumwa kuri telefoni cyangwa se ku rubuga rwa internet n'ibindi. Kuri ubu amakusanyabitekerezo yumvikanisha ko Kamala Harris na Donald Trump batandukanijwe n'amanota make cyane ku ijana ku rwego rw'igihugu no muri leta z'urugamba cyangwa se battleground states. Kandi iyo ihatana ryegeranye gutyo biba bigoranye cyane guteganya bazatsinda. Amakusanyabitekerezo yakerenceje cyane ugushyigikirwa kwa Trump mu matora yo mu 2016 no mu 2020. Kompanyi zikora amakusanyabitekerezo ziba zirimo kugerageza gukosora icyo kibazo kuri iyi nshuro mu buryo butandukanye, nko gukora ku buryo ibyo zitangaza bihura n'imiterere y'abaturage batora. Izi mpinduka ziragoye kuzinoza, ndetse abakora amakusanyabitekerezo niho hahandi bazakenera gushingira ku bumenyi bwabo n'ubunararibonye mu kwemeza ibindi bintu bishobora kubaho, nk'abantu mu by'ukuri bazajya gutora ku munsi nyirizina w'amatora ku itariki ya 5 y'ukwa 11.